Nā, kei te piki tonu mai ngā tāngata, te marea, ngā umanga, ngā aha atu, ki runga i te waka o te whakarauora i te reo Māori i enei rānei. I nāia nei e mahitahi ana te hunga e ngākau nui ana ki tō tātou reo me te umanga o Duolingo, kia ūwai te reo Māori ki ngā tūwā papa whānui o Duolingo. Hei tā te rangahau a whatitiri te wake, mā te ū ki e rā tūwā papa, ka whai wāhi te 300 miliona tāngata puta noa i te ao e hono ana ki a Duolingo ki te ako i tō tātou reo Māori. He taupānga motuhake e ako ai te tangata ki ngā reo o te ao. E ko ututu kāne makalui moe. I puta mai titihi piti hana, kia kūkiritia e Duolingo, tō tātou nei reo Māori ki tā rātou kamupene, ana kia tīmataria tērā kaupapa no reira. Nāku titihi piti hana i tuku, kāre te pakumohio nā wai ke tērā i tīmata hoia no nāku anō i tuku ki ngaku hoa apataki o Tihau, ana i pahu ake te hiahia i runga i tērā āhuatangi tērā tau. A kua nei ka tāpiri hia ko te reo Māori hoki, hei whawhātanga ma ngā tāngata o te ao. Moe, moe, moa, moi. Ko aku nei mahi he āwhina i te katoa ki te tuhi ngitihi rerenga kōrero māma i te mea kia mōhio mai koutou ko tēnei te tuatahitango tēnei kaupapa me māma rawa atu ngā kōrero he taumata tuatahi mō ngā tāngata e hiahia ana ki te tahuri ki te reo ki te ako mai tōna tīmatanga. Ko Gary Poynton tētahi o te hunga e whanga ana kia tīmata ia ki te ako i te reo mā te taupānga nei. It's the accessibility of Duolingo where people can learn at their own pace, at their own privacy. They don't have to go to classes and at their own leisure and build a foundation, so to speak. And hopefully from there they learn to love te reo and they want to go further. Ko ia hoki te kaiarahi i te kaupapa e whai wāhi ai te reo Māori ki runga o Duolingo. The ability to have it on your phone, and if you're on the bus and you can take a lesson, or you're at home and you're sitting on the couch and you don't feel like doing something yet, that is where the strength of Duolingo lies. People know it and trust it. Hei tā te mihinga kōmene kai hapa i te reo Māori, he rautaki pai tēnei taupānga ki te whakarauara i tō tātou reo, o tirā ngā reo e tāmate haere ana putanoa i te ao. Puta hoki ngā kōrero a Rawinia Higgins i te rāturangi, me tana ki, kia kaua e waiho ma te Māori anahe, tō tātou nei reo hei whakarauora, hei whakahaumanu i te mea, toko iti nohi o tātou. ko tātou ke te titihi o ngā hunga, toko iti i ngā hunga katoa o Aotearoa, no reira, ko te tino pitomata o tēnei kaupapa ai. Arā, ko te horapa, ko te whakawhānui, ko te whakawhanake hoki te hiahia o te tangata ki te ako i te reo. Ko te whāinga kia whakarewahia o kawatia te reo Māori hei reo ako i runga i a Duolingo a te wiki o te reo Māori. Whatitiri te wake, te karere.